Sizothatha umasipala thina siyawakhipha amasela azokhala Sizothatha umasipala thina siyawakhipha amasela azokhala Sizothatha umasipala thina siyawakhipha amasela azokhala Sizothatha umasipala Masosha kaMsholozi, Masosha kaNxamalala, balweli benkululeko yomuntu omnyama epheleleyo. Ake nginibingelele namhlanje kuMsombuluko umhla ka-30. Comrade, ngifisa ukuzowukhuza lo mhlola lo. Ukhuzwe yimi personally. Masosha kaMsholozi, ngiyafisa ukuthi singavumi ukudividwa yinto esingayijoyinelanga umkhonto. Ngiyacela ukuthi singavumi ukudividwa yinto esingayijoyinelanga umkhonto. Bafowethu asijoyinelanga ama-position emkhontweni. Futhi uma kwenzekile i-organization kwaba khona emthumayo kuleyo position leyo, asingamthuki sithi uthanda ikhundla, ngoba iningi labantu bathunywa i-organization ngale kokucela. Bengaba khona babekufuna bahambe bekuthungatha besubmit ama-list, kodwa abanye bethu asicelanga lento yokuthunywa i-organization. Sabizwa nathi njengawo wonke umuntu ukuthi woza organization yakuthuma lapha nalapha. Kodwa ngendlela esenisithuka ngayo, nenithuka ngayo abantu, nenithuka ngama-members omkhonto wesizwe, nenithuka ngabaholi, iyalifiphalisa ikusasa lale organization. Akekho ongazi ukuthi i-organization ikhulumile yathi iya-collapse ama-structures and izowa-replace ngama-elections team. Yayisikhipha nama-guidelines ukuthi leyo process izoyenza kanjani. I do not think ukuthi umuntu owajoyina umkhonto engawujoyineli ama-position ukhona la okungaba buhlungu khona, ngoba siyayazi iculture yomkhonto wesizwe ukuthi kuhlale emkhontweni kushintshwe, kuhlale emkhontweni ashintshwe unobhala, ushintshwe lapha, kushintshwe lapha. Ayikho into entsha neyisimanga ukuthi sesingaze sithukane ngale process nje okuyiprocess ye-organization esiyaziyo sonke. Ngoba ngendlela abafethu senithukana ngayo, nithuka abantu, nithuka abaholi, akusekuhle. Uma bethula nibona njengoba nibabona bethule nje, babhizi bayaplana, nisho zonke izinto bayaplana, bayahlangana, bayahlukana, babiza imihlangano. Uma bekhuluma njengoba nibabona bekhuluma nje, bayidefenda, abafuna ukuphuma. Uma bekhona endaweni bebeyaphi ngoba asabafuni. Uma bengekho emndaweni kulowo mcimbi, njengoba nibabona bengasekho nje, bengafikanga kulowo mcimbi, hayi bafethu, no comrade. Mina nje ngiyazi ukuthi i-organization umkhonto wesizwe, and ngifuna ukuyi-installa lento kuwona wonke umuntu ukuthi bafethu ayikho permanent position la emkhontweni. Unganakile nje umkhonto uyakwazi ukugudluza, unganakile. So lento ye-position emkhontweni akuyona into ekumele uyifake enhlizweni, uyifake engqondweni. Akuyona nento okumele uze uyilwele, ulwe. Bathi mina ngiyamangala ukuthi since i-organization isikhulumile, why
singayisupport phela sikhombisa ukuthi singama members ayo le organization esikhulumile ngokuthi ishilo yathi iprocess ihamba kanjani echaza ukuthi iprocess ihamba kanjani. Isiphi isidingo sokuthukana sodwa sibe sazi ukuthi sine date yokuthi iorganization ithi implemente lokho esisitshele khona sonke, ngoba singabayo sonke whether siyathandana whether sithandani kodwa sibelonga kuyona le organization sonke. Isiphi isidingo ke sokuthukana ke yini ungahlala ekhoneni lakho la uhleli khona ukuthi hayike mina mangithola iopportunity yokuthi ngiparticipate, this will be my view. Isiphi isidingo sokulokhu nithuka abantu bafethu, lokhu nithuka abaholi, khuluma zonke izinto, nithuka ama-members ke. Isiphi isidingo sokuthi kwenzeke lonto? Ngiyafisa futhi ukuyiveza le ngane zakwethu, akusiyona eyami, akusiyona yakho, eye-organization. A supreme principle ye-organization eyayi-introduce kithi yasi-attractor sonke umuntu oyimember omkhodo ile yoku-appointa. Sayithanda le nto ngoba yayicacisa ngokusobala ukuthi awezoba khona ama-conference bese kuthi laba banamandla financially bengabe na chance ukuthenga abantu, bethutha abantu ngamabhasi ukuthi kuzokhethwa bona. But ke i-organization engazuthi is taking a different direction from that, of which if i-direction iqhamuka phezulu ethi there will be conferences, maybe mini conferences, something like that, whereby abantu sebekhetha. Mina ngiyimina sengikhuluma as individual based on the experience. National leadership kuona lo nyaka yake yayi-attempta lento, yake yayi-attempta into ekanje la KwaZulu Natal eThekwini region. Yayibize wonke ama-region and ayiphelanga kahle le yanto, and kungcono lokho kwa this time ngoba siyathola nama-guidelines, siyakubona kwenzeka kahle kwamanye ama-province, kwamanye ama-region. But sasala thina sithukwa abantu ngoba babe nama-assumption ukuthi we are part of le yanto eyayenzeka lapha ePavilion Hotel, of which we were not part yale yanto. Sayikhondema nathi, we condemned it. Sathi se isiphelelepi i-culture yomkhonto wesizwe yokuthi uma umholi engasenzanga kahle acelwa abuyisele eceleni, kukhonjwe omunye afakwe lapho. Sikubonile kwi-province kusanda kwenzeka ukuthi cha, abanye abaholi becelwe ukuthi abame eceleni, kwathathwa abanye kwathiwa ngenani. As our supreme police ye-organization esiyaziyo, ngiyafisa ukuthi njengoba thina la eThekwini nje sinomhla ka-19, ngiyacela abaholi ukuthi beqinisekise ukuthi ayenzeki leya idilema efana nale eyenzeke ePavilion early this year, if I'm not mistaken, or last year ePavilion, I'm not sure, ngisakhumbula kahle, yokuthi kube khona abavalelwa ngaphandle, kube khona abangaphakathi. Angiboni ukuthi kungabe uma kuzoba khona bazovalelwa ngaphandle abanye bengene ngaphakathi, uma kuwukuthi kanti sekunama-conference kuyakhethwa. Kodwa ke ngoba ikhulumile i-organization, sizokwenza konke okusemandleni ukuthi si-comply labo minimum of 5 sikwazi ukuthi sibathole,
ngoba asifisi ukuthi engathi ngaba khona umuntu ovalelwayo, but clearly bakhona manje okuzophoqa ukuthi bevalelwe ngaphandle abanye bebe ngaphakathi. Yimbi-ke leyo nto, asiyithandi ngoba isibukanisa nezwe. Kube ngathi sixabana sodwa, kanti inini abaholi bethu. Angikho happy.